खुलुमका जतन ताई तिनी प्रेस मीडिया दरनो फाइमानि बागि तिनी ताम बागि कक सालाय di mari hin kan ka bono kaisa belai nangkuk mani important issues issues ono tino जों सारा त्रिपुरा गनानै बा मतलब एवेयर खायदे नांगौ हाइन मै तिनी मारि hin mani KOKTHUM-TRIPURA सिनी जे इशू नुमानि ताबु ताकाइसा सिनी जागा लैंड जे TTAADC एरिया नि लैंड बाहायके general area wo document by plana nai document by documentation खायदे तंगमानि abon tino tini kok सालाय नि मारि hin mani ताबु जों साइमान मिया थांगै आगि बो इसुं जा तामुगा के ताबु काइस PRTC जे प्रुफ परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट त्रिपुरानि खायनि थाखाय कनो तामनु गारो जों मा खालायो SDM नि होयते बा NICT आमो ताबु पूरा डिजिटल उखैनु यो ताबुंखा ताबु मानि गाके जे प्रुफ 2017 आं PRTC एप्लाई खालायका PRTC एप्लाई खालायफ्रु आफ्रु ननुखा जे सिनी जें अलागतला ब्लॉक नि ताबु अलागतला ब्लॉक नि चारटा बिसि दं राधा मोहनपुर वेस्ट राधा मोहनपुर दुबसारा ताइ बर्मन ठाकुर ओ चारटा बिसि PRTC के सिन डॉक्यूमेंट न बॉक्स संगामो जनरल हिसाबै रिरु ग्राम पंचायत हिनाय के एडिसी तो ग्राम पंचायत लिमानिया एडिसी एरिया बारे नो विलेज काउंसिल गाव ग्राम पंचायत हिनि मांगै दं खाबर गाबो PRTC जेफोर आं सत्र क्लाइन थांका आबोनि आं मानि फैकाम दिखे जे ग्राम पंचायत हिनि नाय गाबोनि याक लवो सेम अ बसरनो जो मामानि याक लवो आं SDM नो कंप्लेन खालायका फ्रु बनो साका के SDM निजिनो बो चिठी रखानो जेबा बनि बुलुंखा ताया बनो रिफ्लेक्ट खालायने फुंनि नाय आ सेम बसरनो बो टेक्सा कटाल के फ्रेश PRTC अनोरि हपिउ काबर आफुके एडिसी विलेज काउंसिल हिन रहका राधा मोहनपुर एडिसी विलेज काउंसिल निरि रहका आमो आफ्रु रिजल्ट थांका इके ताबुक ताइके से ताबनु खांका के थानायो कयजना द बसर 2024 सिनी ओ अलागतला ब्लॉक नि बर PRTC क्लाइन थांका सेम ताबनु खा ग्राम पंचायत हिनै नुजाउखा रिफ्लेक्ट थाइजाक इनके आबनो तीन मिया जे एप्लिकेंट रक बाय थांगिनाय SDM थांगै कक सालायका बनो चिठी रखा प्राय आधे घंटा आं कक सालायका बाय SDM रक बाय SDM प्राय आधे घंटा कक सालायका इशूस नटी नै कमट अलरेडी 2017 से नंग साजा जुदि बनि क्लारिकल मिस्टेक तंखा के बन डेटा और फुयान रखा आमो जुदि क्लारिकल मिस्टेक अलरेडी साजा नो रेटिफाई खालायनानि किंतु सेम रिपिटिशन फिल गटामो 3 बছর 4 बছर निपरे नो सेम थं मिया डेटा कलेक्ट होने माने 2022 अब सेम ग्राम पंचायत हिनि कासरी रोका ये 2019 अंगाके 19 अंगाके विलेज काउंसिल नो आपला आम दतम प्रूफ आमनि गामो हेके नटा मुखा मिया कप सलामनिया ब्लव बरो बासुनि चेक खालायनाय के सुन आर्गुमेंट बंग लायका इके आबो ताबुक साने मनके हायनो जतो त्रिपुरा नाय तंगनाय र ताखौ खरो नाय तंगनाय र नरनि PRTC नर चेक खालायनाय दि नंनि PRTC ताम सिजा ग्राम पंचायत ना एडिसी विलेज काउंसिल जुदि ग्राम पंचायत इन तंखांके आबनो थाङै SDM थाङै नर कंप्लेन दि नि खां बाय गरं मानो ताम बाय के एडिसी एरिया वो कुनिखन ग्राम पंचायत इंगि मानिया गामो जनरल सिं खबजक थांका सुंनो ताबु सिनि जे अलागतला ब्लॉक चारटा विलेज काउंसिल अलरेडी जनरल कागजनि मते हेकाके कामो हाई सिस्टम बाबे सिस्टम खालायनाय सुनो जनरल एरिया प्लानिंग दं किंतु सुंगाबो अनअवेयर सुं साइमिया बरर हानमो तिनि एवेयर मा खालायनाय नायमानि काबनो ताबुक साका ताबे SDM नो चिठी रका SDM बर चिठी रहतु DM नो अमो यागलां DM नो चिठी रनाय DM नो कक सालायना इशूस नटी नाय आमोतो वाइसिया वाइनिया सुं चेक खालाय तंगिसि ताम मियारो बर बासुनि नायमानि ताम नुखा आरो जुदि NIC बा बनि पोर्टल नाय थाके सर्विस प्लस नि पोर्टल थाइ नाय थाके सिं आरो टाइप दं ब टाइपनि एडिसी एरिया नि सिनि एडिसी एरिया बो कसगरि बुमु जनरल एरिया नि बस बुमु खबजा बनि सिस्टम अफ कंप्यूटर आम थाके लांजाय दं गायनि बागिनो
borok kok salai mani yak loam borok chithi rona ton sau tabu bong thani borok khemi yabo NIC ingka bo kaisa digital computer ya jeb system khemani am borok verify khane daily bo ma pa tongnai am ke haken senior mo je tlangjak tongni sing saimani tabu PRTC ingka jon sai kaisa nangkhumani important document sengamo saimana nam omo si sungno sanai saya je PRTC sungno sanai saya nang bo jani borok tabu PRTC ADC village council ni kakto ang ADC area ni borok gram panchayat na nang general area ni borok tamne PRTC ngkhajon sai nangkhumani document je sungno identify khlai nang bo area ni borok nang ki schedule tribe 6 schedule area ni borok da na 6 excluded TTAADC ni phat ni borok among ka PRTC sungno sau ka amai PRTC ng nangkhumani belai important document hani bagino jotot aisa ang hai sapiro takum khurno nai tongnai rokno nong ni PRTC no norok check khlai di PRTC tam sejak gram panchayat sejak na ADC village council judi gram panchayat thini sejak tongkhangke nor abor thagi immediately complaint di SDM abor thik khlai nang thung tai nor amai kurungi man oisus notice non tongkhake ambai Mia je SDM by je kok salakya ke isu bok he tamu answer kana je nang SDM male obonti isu ti kok salai nangti SDM by pula SDM by ang vice office thangpru isu khana phang formal babe ya malake obono sakabang buku by ke mia thangka ke bo no nayen hang so ke mia ga kang formal babe chithi tlani thangka je blikena utlam thangka thangi nai mani SDM to ungkulia naika chithi naika ke no bo bini ometa no bo additional SDM no ri hoka ke additional SDM tu pheke bin do kok salake bo bai gang mono sungka om ba ke ingman boro wasuk bongthen jawab kring dong khuk perragya obsu clerical mistake khana am simi sai tong sim tai sanane tabu tam sange additional SDM ya om to tabu to problem to mo sible suru solve khai ka pakhina ble resolve simi khai ka solve simi khai ka pakhina ble asa simi solve solve khai nai ni bobin officer no rihin ka khai da man nai ni boro officer sab sar sama mania omo tabu DM se mar honai boro DM no chithi mar honai boro rijin sai tongkha sung mania bo bong system no snu jagya reflect khai bong system je Raramanpur ADC village council hini nai je olo dobro namo ak sumunai kya bong ni jeta system computer system reflex klaya je sing ADC area borok khani nai ke borok mania bo ke tabu ko khangka bo no je proof data input khlainani system o data to sab roba office no tun thango ke o je borok kha sabi je ADC area ni bor oma ADC ni nai ke amo system o unglo sab ko amo system babe no borok khlai tongmani om theke nujau Dekan o je system data input khlai to tabu NIC dana ni sakan PRTC ni to tabu alda moto sel ngabor abor hona sakan boto obviously nai bojani borno hona yabo sab roba data je abo ADC area da ADC area ni ya general ni amto borno rohobli tabu amono bono ko bo sakan boroboto kunu jawab kri suru clerical mistake khana kok salai kam ti koita ko tong hun so borobo ke tabam DM no borobo DM no sama patomai abon tawnin nai mo khatam mo je bolok to maya nai DM ni yago sia farja khangke obonti tam khain tam wansung tongnin thini obonti like amorong ka genuine issues ke mon TTAADC area TTAADC area bangka tahu gram panchayat ng Himanya habe o issues no borok jesman ma borok ma rohna DM no sung ang thai DM ni thani ko bosanai DM no chithi ripinai abon yak lo borok khun khlai sugli ang kala sung andro no thnai nung to khorosa TSF ni ex-president no sajan ke abon te kuno buskang la ko kuno andro ba aba haidok na hamu to obviously sung o issues ro amorong ka sung TSF bo nahnai o issues ro no
তাই চেক বক খাইনাই ব এরিয়া আম কন্টেক্ট দানা দं তাবो কয়েকটা ডিস্ট্রিক্ট রব आरो सिंजाक रक बाय कक सावैनाय बंनि PRTC चेक खालायनाय बेनाय बंति कारण बरा बिलाय इश्यूज सीरियस इश्यूज तामाय देखे PRTC नाकुमान डकुमेंट बरा बिलाय सीरियस इश्यूज तामाय का PRTC का इम्पोर्टेंट डकुमेंट बस इननो सानै साया नों ब जागानि बरा बरगिया ओ इश्यूज बिलाय सीरियस ओना बिलाय सीरियस का नाहारु कारण अम हाकेनो सिस्टम आलदे स्लोली अलो हाके तामनाय नर्माल जनरल एरिया बरक सबला आम जनरल एरिया से अलरेडी रिसाइकिल बरक अम ठीक खालाय जायगा हाके tabuk baksa baksa tongkha song lukurok obo isono saiman phano khorang tisana rengyang tong hangkai nang personally physically thangi borok no chumana ne am bhairok kok raman pungnai abono ang sawo jara joto luko tonai rok kobang borok saimiyang tongmanu borok thangra gebong tongmanu nora ang mai kerengdi an contact number bori nai nongni media ni bisingri non an contact number bori nai kereng mano norok judi omte same issues fight on the norok ang mai kereng khodi ang nongno physically oite je mansak chubanai kok satina khon bebak jang chubanai amano guide khlainai baike nai ngya ba han bagi o issues rokno norok judi nongni PRTC check khenedi o PRTC check khaimani yak norok same gram panchayat dong hangke norok ang mai kerengi manu ngya khe norok nijini SDM thangi SDM kok salai manu